Kahima nong klau haringkat kok Tirat Singh Imli Death Anniversary Committee menta ka singi ka khat nyau tre unaitung araja arpusan kala rakhe ya ka lengkhu singi yap ka bashis pa khandai phau jong klau wat kari ubala len la dia na ka benta ka pateng bat ka jaj ben rio kata upa im Tirat Singh Imli ha ka jeng lang ka bala penlong hamadan nong ra nong klau East and West Khasi Hills District. Hakade kesengi lawan banyadon lang doba snyau bahalang dhar usembut menteri rangba ke sorkar jela kumugongsan haringkat ke jigadon lang uba Paul Lingdo menteri ketenat tourism kumusembut gongsan chairman ke Meghalaya State Planning Board uba Metpa Lingdo ke director juga arts and culture ke kong Ai Majau UMDC ke Mairang uba Equator Nongrang UMDC ke Mauthat Raishan uba Puel Soklan ke DC jong East and West Khasi Hills District ke kong Anita Kharpor USP ke district uba D Kriem Usim kahima nong klau upa PM sim le na lor kiwe ki bala shakot ngoba haringkat ke jingwan sakilang kipaj ba na kene ka dong ka than uba Metba Lingdo ha ka jingkran jong ula ong baki khun samla kahima baki dei ban long ka lawai jong ka jat ben rio da ka bakentu yaki baka jing pen yang tang yaki mod dor na lor ka jingbo sentiu manusnam ni ban penlong yaki program ba pher manusnam kempat biang pura ha ka ba ula banjur bala daki ken mau yo Tirat Singh tang ha ka khat nyau tre u Julai ka jing rakhe ka long ka bam sei so ka ba kham dei baki khun samla jong ka jat ben rio ka juri ki khun samla jong ka hima ka juri ki khun samla jong ki snong li thau juri ki ban long kita ka lawai jong ka jat ben rio na kwa banjun tu ha ka de ka por batang ka ki penyeng ya ki special le ki mau modor tangga jenglikbo yang disentil menalasnem ki program bagi function yo phe ki bangi penom na ka we kesem sya ka we kesem kimpat biang pura kaya kepada kam yang ni yang kabangin sutu ni im hakajuk kabangi kroy bha manya teneng bat ka jinglong jingman jong ka saudong sokun jungi kham tam ya kata ka baki ong ka gol shop jong kiwe ki jan rio ki ba jingai sisiliang duria bat ni step ni kroy bha hadu kata kham tam haga de juk ba ka por jong ka teknologi kabau beliau tangkren pakut kiwai latih blut tak ada kejuk kemudian ngikroi ban kopi ngikroi ban bot ngikroi ban teneng ngikroi ban ngikroi ban ak ngikroi ban syak ngikroi ban peni ya ki akor jomi kum kiwai kijat benriu kibangi ya orang an kapor ke juk minta kajai rio baka kolsor kawan sai balai ngakrennya kini nongdon weiru bang kentat lade ekonomi menjur lalangi pe ke sodong sokun joga stien ke jongi joga dong ke thai ke jongi jogi snong di thau ke jongi ngidon haga jingdu jikermen larangi ken mau Tirat Singh tangkat nyau terim Julai araja apusan nata lane kan nyau terim Julai araja arpun rio arpun nyau arpun pratatan hangta lapir ta celebration ikna skol via pule kiwe kiba he larang ba kumngil ladat ya pule uai utau Tirat Singh ubanong la bayap kumusim la yot ban ya ka basensya ban ya ka bayo sensya kumusim ra dangdon mo ha ka juk pementa baklo do ong ta hoy dangdon wat paddo jegermen dangdon ki kon samla dangdon kinoyalam nanong klau dangdon kinoy kam naga district dangdon kinoy alam nakahima
Dang don kino alam haka state ke jongi. Kiba kloy banya lam ni kita. Nrei ngikwa. Bakita kimde man long tang uwei lan ar. Ngiru ngide banya don. Ngiru ngide banya long lan. Kumbalong kata ke cukup sih. Habakran hakne kesngi kumu kongsan uba snyau bahalang dahar uloong balada om dan kini ki riu kraw ka jat ben riu kanam long kumakalong menta hakabau la kentu ya ka pateng bagi day om ban penlong ya kani kesngi tangkum ka jing rakhe henry ban buat ya ki dien jat jongki na ka benta ka pateng ban wan Nalor kata ula pen pauru ya kejing sengo keman bagi long shwa kila bu ya ka nam babha na ka benta ka pateng kum ju uru ban long ka nuksa ya ka pateng ban wan ha ka bau la ong ban le ikani ka kam dei ka basok henry ban persang ban bot din ha ka lenti ka badai wat la kam dei ka ba 6% henry kat kum ka mon jong ubriu yo ki dong dilai him jo kulat jo pedang borom ya kani ka siniap jo ururong ba jongi Hawaji benta Yau Tirot Singh freedom fighter jongi lain tirut baro ro kapori yang lo kumkina sekolah pola putri dam dong kini idurong ba kini suruh ng bonam nimlong kumilong mata hakim isi mata ipen pau sawo hanaya biyong di sawo berkatin saukuman tarai undai Tangabi pulang itu program ini celebrations. Ni habot kadang tiga joki. Kuno gibo bertabu nam yang berteng pada anu di si mata. Ngakan mau hakan ni si balai kenyak si kumusio tam. Ka financial home minister kawan han state ke jongi. Swab akan pengkut nga dijingkren ki jongka. Kaken mau ikin kibakodor tam yung state doing kamtam tino kasi benar bagi urong ba ang hidup seneng ni mana depo kasay na po laptop kaken penban ikitin kaong ikitin kasi bakodor tam di golden sword ngaju yo osgaw ngaju rotit dikasih ikut koming dijong kawai ikitin Keting tiburu tiblay lebekin mau pa. Don sekawai kalain ro kau gani kasiri penang gani tipko tikha. Don sekawai kau buat kijong buat gani kasih penang kijong kagari bejo kamay na kajong dahok. Jadi kini ikintin nganra sedeli kumungali pa sa iyo. Masau-sarong na tuka pora pangasaw. Bagayunyan minister bray nagaway ka state. Kapit ka ito ay kitin di golden word yung ikong bisa hindi pa na. Handray mentakar kumba joyi ngini mentakar riya ka jok kepada pag-iisyon ng bisnis sudah. Bonsing nga jong iburom ni kinigar si Banalik ipagpaw si kasukuman ni kinurong ilalbato ng kamtang ni kinambaba hawan iko akong dupat kanang ko ba kamtang ipateng bansawan din domi. Isang to, kabiniyang tinigas kinang po, nam, hindi ka masok iman po kung mabuk makihan rin. Tawang niya presyang manyak yung tigmabiyang. Let us follow that footstep into the right direction. Maybe not 100%. Hanay inay bandon, kita ka-powers ka wills ka. Ngapai bonsen agak kor kaburam dan kikep bagi samrak dongi don bentah don mentah berakam lagi dia hanya kepercayaan mentah kubang namer pak menekat penginaikan hari kira-kira sengau rengkat komunikan hak kepercayaan sosial media tangkawai kat itu pengilapan lagi pengilapan don Arim don ka jingi tuli. Arim don ka jingi. Ngan ong yepi ni bolsya etik na syarisi. Handray. Ngasoto. Dam don kiriyo. Surg dongi hakiyang para. Kung manuksa malakaling village ko Bangladesh. Jarang kapal lain don lang. Nga ba disar medba disar pol. Bapak ka sorkar.
hakan bersama family do yung mga moto pero Singapore Bangladesh ni sarong bagaway iri ito yaw ni urusur yung freedom fighter dong hane to sausi panong don ji kiya kategori tangarin katungan before na siya prano yung tubon nalay kami baro kahap bagaway ka dusun ng gaway gari hane nga ang ibig ponsen bitay mata watang para kasih para mangi midap bagi show di bisni kata ada ke drawbacks kebangilam hakat sagab ni tendrang dan koduk sawa hane bonsen ni tendrang ni du prayi prasen kali ni bonsen bersusu ni kumrida di jombi ni mau nuru na yang perfect hane bonsen bipai ki logi kam ni jong kum position kamtam Hon, ni ko banyak berjingirok bersepak-persen. Handai ni tua kaji telang ni lapan mondrai kita dulu sekretariat jihad kemuliaan berbara-bara. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya